Manipur hayang humpumapalak suba Republic Day pangthokna na sem saba pumnamak loire Governor amadi Chief Minister yauna luchinna kayana numerous na lakpa miyam iyai pauzil pirakli Laibak sin matungna pangthokna bung ngasi Manipur da su nipalak suba National Voters Day di pauran pangthokli Awan ba India mo di Prime Minister na manglibag manglan mangpauno na bahot na bada cooperative sector di sauro ba tawdang layhay na Union Minister of State Persotam Rupala na kairi. Amasung iroi semang sung tagyal kumbal samna haliba singjil thong kahe na khattaban baram poiraga tagyal kumman niyam na matam kita doy na injin kre. Ma'am Kurumjari adom ni yengbi repres impact news ni hauzik pungja asipaw gi maru iba paw sing miyam de pijari Manipur da humpuma palak suba Republic Day pangthokna na sem sawa pum namak loirei Manipur gi Governor Dr. Nazma Haptulana chief guest oiduna madi national flag singkatuna humpuma pan suba Republic Day gi thoram pangthokani hana DIPR na thokpa cheru lamada khangalakli Medal amadi award kya lanthokpagalo na parade contingent humputra tared amadi cultural troupe tarasu lemzeninga werba thawram sida saruk yagadori contingent singasibu tared sub Manipur Rifles ki commandant Asin Haukif IPS na parade commander oigadori tongan department tared ki tablock singsto utgadori Humpuma palak suba Republic Day na lakpada Governor, Chief Minister, Deputy Chief Minister, Minister Singna Laibak Miyamda numerosigi yaifa pauzil pirakli. Governor Dr. Nazma Haptulana Miyam na piba pauzil dahai English singa machongapan yangkai gi numeros Laibak asina maning tamba Miyam gi Laibak ma oibikaluina na aikoi constitution same kipni hana Governor gi chirola man hairi. Loinana Laibak asibu mapangal kanba santi leba Laibak ama ohenu na bagitamak aikoi pun sangshin minerasi hana su chirola sina makatarakli. Nakalam biren su humpuma palak sub Republic Day na lakpada miyam da yaipa pauzil pirakli numirasina lakpada hona bakanba isagi thaudang masak khangna ing tapa sakhutpa Manipur ma ohel se abu wafam fongdorakli Deputy Chief Minister Yumnam Zoy Kumanasu Manipur Gimyam da numirasigi yaipa pauzil pirakli Laibak asiki constitution sanaba hokib numirasina lakpak iroinana Laibak asiki secular socialism and democratic values sing khangna naba hotna siyaiba wafam pongdorakli Republic Day na lakpada Social Welfare and Cooperation Minister Nemcha Kivjenasu yaipa pauzil pirakli numirasina lakpada ing tapa kanglup kena bathamdan amatoina sakot pa Laibak ama ohil si hairi Hayang pangthok kodoriba Republic Day thauram gi mangwaina na pamdab thodok sing thoktana na ba mafam kayada section thaurang sing lokatli ngasi Imphal East Sasat Avenue nongpok ingkol amadi dimdai longda thibahum gi thabak stathakre thibahum gi thabak adu Porompat Police Station gi SDPO Sankarjit Singh probationary IPS ani amadi Imphal East OC commando gi pautak matung ina nupi police yauna Porompat Police Station gi commando amadi narcotic cell gi apun batim na sathakibani mafam adu gi nupi samu humpumanga yauna punamiyo chamanga humputra manga verification sathaki hari Amoromda security ki akan section thaurang lokhat lingai seraka sida ngasinungtil Sakmai Police Station gi manungchan banilakuti da bom manba carton box masam leirambadagi pakhat narure hariba posaka se food processing park ki mayong naba lambi da leirambani nungtil pung ahum lom tab matamda koirengai tleba Sam Rifles ki personnel singna road opening party satlingai da thengnarak kiban hari tungda Sakmai Police Station Imphal East ki police personnel Nipumapan suba VSF ki battalion ki personnel sing laktu na yengsin ki koirengai amadi khongam pat lem
lambi thingjinduna IGR South ki bomb scout kanguna yengsilaba tungda bomb na te haiba khanglakibani loina cartoon box adu bomb defuse device sijanaduna pokai hanbada state chegum khara yauram khiyari Laibak asina Republic Day khuding mathau masak khangba thona fav official sing the people medal fangada singi maming lauthok pada Manipur Central Jail Department ki mioi ani yaurakle award asiki damakta khangalaba personal adude Manipur Central Jail Imphal gi warden TH Nabakumar Maitai amadi Sajiwa Manipur Central Jail gi warden Uni Krishnan ni makhoi animak president's Correctional Services Medal for Meritorious Service Award Pinner Nabakitamak Kalakibani. Hayeng Pangthokadriba Republic Day gi Thauram Pangthokpada Korkom Maoist Communist Party Manipur Kanglaipa Communist Party Military Joint Committee Amadi National Revolutionary Front Manipur na tongan thokba Cherol Singda Yaningda Fongdorpaga Loinana Numinasig Ahing Nongyai de Numidang Waram Fauba Manipur Pumbada General Strike Lautorokli Amromda Kanglaipa Communist Party Kanglai Yaol Kanal Love Henu Trev National Liberation Council National Liberation Front Twipra People's Democratic Council of Kabri Longrina Thadorokpa upon Machero Lamanasu Wesia Region da India Republic Day Mayok the Ban Kaukrei Strike Asana Lining Lysol Ana Ayekamasung Mayo Lampo Kamarilena Basingdi Consiloi Hari Republic Day ki thorama sida thoning da batau thoktan bangasi Manipur ki tongan mafam sing da police department section thorang lokhat pagi saruka moina lambi da achat ok sing sek taukrei Imphal ki tongan mafam sing maruina Kaisampad Khuya thong Khagempali Lamphel Kawa Konung Mamang Lamlong yauna tongan ba Imphal West Imphal East amasung Manipur ki mafam kayara police ki akan mamong da section thorang lokhat ki Panbayabadi Sai Kuding Tongan Lalu Kayana Republic Day Thorambu boycott and Lakagum Hayang Pangto Kodreba India Humpuma Palak Suba Republic Day Shidasu I think Lalu Kayan I think Tam Libani India ki Humpuma Palak Suba Republic Day Hayang Pangto Kodriba Siki Mawina Nasi Manipura Tongan of Hum Sing Naking Torang Lokat Paki Sarok Moina Maruina Imphal ki Saruk Singda Police ki ahem forcing thaden duna tongan ba thorin do thodok ya thok tanam ki damakta housing mak akan ba section thorang lokot pa hauri housing fawi ande thorin do thodok ya thok pagi pau phangba leitri adubu makha ta pau singi damak impact news meyang tadon lebiu housing ki ande camera person p bobo ko lena paromjari ba ai ketremem premsan impact news Imphal India Pumbada National Borders Day Pangthok na bagum lamdamasidasu numinasi Pangthok na ki Numirasi Mapungoi Thoram Chief Electoral Officer Manipur Sinduna GM Hall the Pangtoki, Thoram Sarugya Kiba Chief Secretary Rajani Ranjan Rasmina, Election Commissioner say Constitution Laitringai Matam Lerek Labani, Election Haibasida, a voter amam Oi Bahibasi, Yam Maru Oi, Naha Oriba, Nona Voter Oirakli Basingna, Voter Ama Oibada, Yam Southok Chagadabani Amade, Maru Oi Haina, Low Gadabani have a weapon Fongdoki. Thoramadu Saruk Yakiba, Sahi Nauribati Horaga Alora Bota Singbu, Chief Secretary na National Voters Day Wasak Lohan Ki, Thoramadu Manusana, Electoral Literary Club Masu, Launch Toki, Sahi Yamdriba, Nona Voter, Oirakpa Singda, EPIC card Kusin Nabatanatana, Matam Karagi Mamang the Pangtoki State Level, National Election Quiz, AC and the painting competition, Sing the Makok Matang Takrab Mahiro Singda, Manamatum Singshu, Yentoki. Young voters, and you are going to contribute to the process of elections in the country. The importance of a vote has to be understood. In the last 10-12 years, we have now improved the system and reached a situation where you all get this photo electoral I cards.
Thauramase Imphal West DC Complex asu State Election Department asinduna pangthoki DC Complex ki Korangayani Hall the pangthoki ba thauramadu da Imphal West ki DC and Geoffrey yauna Imphal West ki manung chanba mafam sting leiba sahi nauriba voter ki anasar yaki accessible election haiba thim the pangthoki ba thauramadu da saru yaki ba voter singna EPIC voter card sing khusinaki Tharomadu ki manung chana matam khare ki mamangda pangthokiba election ga mari leinaba quiz essay ama painting competition da makok mathang ta kharba mairoi sing da su mana mathum yenthoki Nipan Suba National Voters Day ki thoram Bishnupur district ki oina so district asigi election officer na sinduna ZEO zone 4 ki block resources center da pangthok rei India ki election commission linkat ki buning singbo ina National Voters Day ki thoram ase English ani tarama thoidagi lepa leitana pangthor li ngasi ki thoram da chief guest oina saru ya ki Bishnupur district ki deputy commissioner oiriba amadi district election officer ki thausu puriba Pavan Yadav na phongdo ki bada ngasi National Voters Day pangthokpagi maramdi aikoina vote thadaba matamda ningtamna aigi right sijinar ngamna naba amadi sahi tarana pangi mathakta leiba mioi singi electoral participation mafung fahanan nabagi damakta National Voters Day ki thoromasi pangthokpani hana phongdoki ngasi ki thoromada Assistant Deputy Commissioner L Gozendro AMCS Linda Ningomba Nehru Yuba Kendra Bishnupur ki program coordinator L Marzit Kumar amadi district level officer kyasu sarukya kibuga loinana nauna electoral roll the ming chalaba singi voter ID singsu DC na yenthoki and the reason for celebrating it was found that there is a less enthusiasm and interest among the voters who are just going to attain the age of 18 years or who are just near the age of 18 years to spread awareness about the process of democracy and also about the process of voting and their voting rights. This National Voters Day was started at that. Numirase Thawal DC Complex tasu State Election Department sinduna pangthoki accessible elections have theme the pangthoki bithoramada district election officer su oiriba Thawal district ki DCL Nabakishore yauna district asigi makok thongbu official sing youth volunteer sing miyam amadi tongan stakeholder sing su sarugyaki Thauramatu ki manung sanna district asigi tongan mafam sing maruaina kaithela masung college sing da miyam yauna saru yaduna roadside quiz program su pangthoki Wangjing AC Kongjom PS na konba Unikhong Kenel Nakalda ngarang ID Fumlamba gi mayok ta Kongjom Langthabal Kuno da wakat mifam chathakre wakat mifam adu Langthabal Kuno gi akoy bada leiba club Maira Paibi amasung organization kya na sinduna National Highway chamasun ani Imphal More lambi gi matai da sathaki bani wakat mifam adu saruk yaki basingna ngayak leitana highway asigi akoy bada bom fumbagi thawdoga si Mafam adugi miyam gi punsida akaiba pire nomagi chara tanjir bi mioi sing da natana mairo sing school college sat pada mi painare tungda siguma bom phumagi thabagasi tawbi ganu haina paujelakli National Highway di jaga wai bani na aikoi lamdam sida ni na ma ko lamdam ni na ko biba ko diga kala ma sangda na tawbi bano kala ma ko na sina tawbi no athu da sendo ko da di angang ni lai tam ko ba awa ba mo re kala ma sangda na tawbi bano aya ma tam athu ma tam sendo ko hajani Prime Minister na awon balaibak amagidamak mangliba manglana se mangphawno na bahona bada cooperative sector gi chawr thaudang lei Manipur gi oina cooperative sector se khumang yang na sangsin bagi mami uri hana numinini gi khongchata Imphal da ngarang thunglakiba Agriculture and Farmers Welfare and Panchayati Raj Government of India gi Union Minister of State Parashotam Rupala na fogdor krei Wafam Masingase Institute of Cooperative Management Imphal Sinduna Lampel Pataleba Cooperative Complex the Pangto Kiba Union Minister as Okwa Gitorum the Fondo Kimanei
थौरम असिगे अथोय मिथुंगलेन ओइखिबा रुपालाना सेक्टर असिगे मनुंगचना डायरी की पोलम सिंग मारांकाय पुथोकपना सेंथोक लंबी चावना लहन ngamgani लेबाग असिगी स्टेट क्यादा मरुओइना गुजरात नोंगमर संगोमनित क्रोर अनि हेना पुथोकतुना सेनमिट लोन चावना कानब पीरी स्टेट असिदसु डायरी की पोथोक सिंग मारांकाय पुथोकनबा थबक थौरम सिंग पाइखतनबा होनागनी फोंदोखी खोंगसर असिगे मनुंग चन्ना ngarang agriculture sector gi matangda review mifam pangthokle lawmi singna thengnariba awara pasing athu matamda yengsilagani mamang sahida nongka hena su kibana pothok ningthina puthok ngam kidabagi matangda ground rule ningthina khanglabanina lawmi singi yaipana nabagi damak kari pakat pa yabagi haibado center gi government na awang thakta khanaragani Prime Minister na Laibaga Sigi State Kudimapu Mang Thana Changchinan Pamli Mipum Kudimaki Fangpam Tokbahak Sing Mapung Fana Fangan Rabigi Wakalol Puduna Center Gi Minister Kaya Tha Kuding Awang Pu State Sing the Prime Minister na Tarak Libani Hana Mak Namaka Taradun Fongdoki ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट के लिए भारत सरकार में जब से मोदी जी आए हैं उन्होंने हम सबको सभी मंत्रियों को एक फरमान करके रख दिया है कि हर महीने आप में से कोई एक न एक इस नॉर्थ ईस्ट रीजन में जाना ही जाना है। तो इसकी परिपूर्ति के लिए पूरी सरकार यहाँ सामने से आ रही है। अभी आपको दिल्ली आने की जरूरत नहीं है, सरकार आपके पास भारत आप इसी ट्रेनिंग के जरिए कोऑपरेटिव सेक्टर को बढ़ावा देने में आपका भी रोल बहुत बड़ा होता है, क्योंकि इस ट्रेनिंग के जरिए आप में जो स्किल डेवलप होगी मैनेजमेंट की, कोऑपरेटिव को बढ़ोतरी देने की, आपकी जो लाइब्रेरी है, मैं सभी ट्रेनीज को खास करके विनती भी करूंगा कि इतनी अच्छी लाइब्रेरी भारत में बहुत कम संस्थाओं के पास Ngasige Thoramu the Cooperation Minister Nemcha Kivjena National Cooperative Development Corporation NCDC ki Makhada Corporation Department Integrated Cooperative Development Project ICDP Taruk implement tauna namagilabak Ministry of Agriculture and Farmers Welfare na sanction torokpada nungai phongdokhi status the cooperative was a strategic point amad laibana capacity building technology upgrade amad infrastructure chawkhathanba tongan ba scheme kya lawthabagi tangai fadab lay status ki district tarataruk makta ICDP implement tawba ngamlabade cooperative ki was hena mapangal kankatuna senmit londa Saun ahung but lak kani habagi aso but hazab thamli hana mahak namaka taki ngasige thormaduda Manipur State Cooperative Union ki President L Tom Pisagamati ICM Imphal ki Director Dr N Ranjanasu Sarugyaki and the Institute of Cooperative Management Imphal has been functioning effectively as a unit of the NCCT New Delhi. The institute has been catering to the training requirement of cooperative personnel for conduction of various programs. The officials of cooperative department and allied department we are trained under the institute in various areas of cooperative functions. The institute requirement including infrastructure development looked into by your good ministry for further expansion. English Literary Circle Manipur Madi the College Development Council Manipur University na Kusham Naduna Numinini Koiba International Conference on Multiculturalism Haiba Ama Ngarang Amadi Ingasi Numinini Chupna Pangthokre Manipur University ki Court Hall the Pangthok Conference da Delegate Mariputra Mangana Saru Yaki Amadi Makogi Manungi Mioi Humputra na Se Pathoki Bangladesh, Japan, UK, USA, Madi Uzbekistan chingba mapalam gi delegate kya su yauki conference duda ngasigi postmodern and globalized world lasida multiculturalism gi concept kya kupna naina ki iroi semam song tagel khongban samna haliba yamna maru eba thong ama oirba chingjil thong tagel khongban gi miyam na matam chup gi oina ngasida gi thingjin krai Tagel Kongbal Nambul Bring Cultural Association TKNBCA amade Tagel Kongbal apun Mamayra Paibil Loop TKAMPL na ngasi wakat mifam sa tharba matungda thong thingjin magi thabak adu paikalaki banai Tagel Kongban apun Mamayra Paibil Loop ki Secretary Naurem Thoi Vina media da fongdor ki tungina thong ase condition fatabana maram oiraga
थौदो कया अमा थोखरे मफम असिदा पारी मोम सिंदम संग अमदि डॉन बॉस्को स्कूल सिंग लैबन मरम ओइरगा थोंग असि यामना मरु ओइब थोंग अमा ओइबत नतना मखल कयागी गाड़ी सिंगसु लानरम की पांबई ओइरिबने अदुबु थोंग असि की फिबम असि का हेना फतबन मरम ओइरगा खुदोंग थिब थौदो कया थोलक याबना थोंग असि थिंगजिनबनी हाइबा वाफम फोंदोरकी लोइनना मरी लेनबा ऑथोरिटीना थोंग असिगी फिबम असि यंगसिनबिदुना अथु मतमद सेमजिनबिदुनबसु मरी लेनबसिंगी पुकनिंग चिंगसिलकली मफमदुगी खुंजा सिंग फोंदोरकपगी मतुंगिना थोंग असि हौकी बचई लिसिंग अनि तरा तरुकी फेब्रुअरी थादा खुंजा सिंग सेल खाइनरगा रिपेयरिंग तौखी मदुगी मतुंगदगी ngasi फाव गवर्नमेंट की माइकाइदगी करिगुम थबक अमतसु पाइखलक लैत्री हैबो वाफम फोंदोरकी थोंग असिगी फिबम फतबन ब्रम ओइरगा हंदक पांगथोखिबा संगाई फेस्टिवल मनुंग थोंग असिगी अहोबदा अंगांग अमा नांथदुना तुरेल तासिनकिबा लैख्रे हरि हंदक तसु इकुई कुइद्रिंगैदा जनवरी 18 वेन अमा तुरेल तासिन कियमदि टाटा डीआई थोंगी अहोबद पुथबगी थौदोक लैख्रे हंदकी जनवरी 19 अल ओइरबि नुपी अमा थोंगदा पुथदुना तुरेल तासिनबदगी सोक्तुना लैरि हैबो वाफमसु फोंदोरकी पासो यमदि उरिपो कॉन्स्टिट्यूएंसी की एमएलए मदि मिनिस्टर अमता नंगासी फावबदा थोंग असिगी फिबम असे यंगसिनबिद्री हैबा वाफमसु फोंदोरकलदुना स्टेट गवर्नमेंट अथु मतमदा थोंग असिगी फिबम असे यंगसिनबिदुना सेमजिननबा ऑर्गेनाइजेशन अनिना पुकनिंग चिंगसिलकली इरोय शंबा अमदि तेंग हुंबान अनिसिगी लानथोक लानसिन तौनरिबा चिंजिन थोंग हाइना खंगनबा थोंग असे असुकी मतिक फिबम थिरे असुकी मतिक याम साथिरे स्कूल की एग्री की ओरो करी ओरो स्ते याम फजना सनरिबा थोंग असिदा सरकार की मगैदगी करीमता हन्ना यंगबिरक्तबा अखोगी बरजा अमदि अखोगी मयाम लैरिबा प्राइवेट सिंगसिदै खाइनरगा थोंगजि सेमजिनबदा ओरकपदगी गाड़ी टाटा अमुक तासिनबा बेन तासिनबा अंगांग ख्वांगबो पुथरगा लैबदगी मयाम संगा कन्नबा सुमाइना खुदोंथिबा मयाम सिनंगकपदगी अखोइना ngasidi क्लब अमदि मरा पाइबी अनि खुसामनरे हारगा थोंग असे अखोइना थिंजिनजबनी सरकारने यंगजिन बिरक्त्रि फावमै अखोइ असिगी थोंग थिंबै खोंजंग असे अखोइ चंगसिनखिगनि अदुना सरकारने यारगा अथुबा मतमदा सुकी मतिक मरु ओरिबा थोंग असे यंगसिनबियो मियाम की फंगफम थोकबा साकथोंग सिंग मपुंग फाना फंगल हैना अनौब लैंगा कसिना लाउजरबसु सेंगमाई असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की वार्ड नंबर 1 की मियाम दिंगसी फावद नाफसा की चेंग फंग लैत्री हैना फोंदोरकली ngasi Manipur Press Club ta pangthokiba pawmi sing unaba mata Progressive Youth Development Organization awang segmai ge General Secretary A Ashok Kumar na yumthong saum kunthra ni thoi leba ward asida napsa ge cheng fangde haidar mari lena Minister DC yauna official sing da kayar khana wakalab ngasi phawba seng phangba laitri haina magna makha tana phongdokiba ga loina akan ba khongjang kaya su changsil lagani phongdoraki loina na segmai turel torbanda Thikaren thongi nageta sankhatpa haudiba retaining wall quality maintain taude thong asigi ye thangba club asigi jurisdiction su weriba mafam asida mawong maril tadana chankaliba retaining wall gi matangda mari lena basingna kumna yengsin biduna retaining wall asigi thabak su wasi yengsin bidaba taragadi thingjillaga ni haba wafam su thamlaki अखोई के अकन में खुंजंग आदि बनगुम्बा अखोई तौरनी है ना अखोई वारेप ने लेपना रबने आदि अखोई अदुक याम्बा मयाम सिंग हुजि फावो रेशन कार्ड फंगद चेंग दगी केरोसिन दगी अमौ फंगदे बा गवर्नमेंट की साइड दगी अदुना केंद्र के एमएलए की अखोई नॉमिनी दसु अखोई हाइबे आबा याम हाइरबने बा फंगन बियो अखोई सिगी जी याम दरकार लेरे मरम अदुना अखोई अकन में एक्शन तौनर अनि हाइ कानसु इया यादबगुम तौवे अदुदा अखोइना प्रेस कॉन्फ्रेंस हम तौरगा वारी वताई से तौरगा कोई तौरसे हैना ngasi ji खन्नरगा लापनेमा ngase upung taramathoi taba matamda Western All Clubs Organization gi sahi gi oiba general body mifam ama pangthok rehan cherol amada khangalakli mifam adu organization asigi nauna thaupu da basingsu khan krehana cherol asina maka tarakli Loinan matanga soida break am lawsage break matungda Indian Oil Corporation Limited ki ayaba yaudana marketing discipline guidelines sings thugaiduna thau sing thoklambagi dama khoya thongi PCTC oil pumta IOC Infal Divisional Office na sokos notice tha kibiki paw amade Manipur masung malem gi tongan ba I paw sing pudun laksage impact news po migeng taduna laibiu Break matung mayambo amon taram no okchari loina bulletin sing makhata pausing miyam na pijari
Indian Oil Corporation Limited ki ayaba yaudana marketing discipline guidelines sing thugaidana pump gi thau sing thokluba khuya thongi PCTC oil pump ta Indian Oil Corporation Limited Infal Divisional Office na so cause notice thadu numitare ni gi manungda hiramasi gi matang da paukhum pirakna ba khangan krehari wafamasi Indian Oil Corporation Limited Infal Divisional Office ki senior manager M Gaithouse na thokpa cherol amada khangalakibani Cherol asin makha taraduna hauke January kulum doida harib oil pump asidagi thau halu Manipur gi speaker gi car thauba yakidre habigi report lakbadagi numit adumakta da speaker gi staff sing yauna IOC gi official sing mafamdu da statuna yengsilubada oil pump asigi nozzle lagi truck amada thau sing thoktuna leramba thengnar kiben hari thau sing thoklamba oil tanker adugi registration number MN019729 Pamda half crab thau amuk singtok bahibasi IOC gi ayaba yaudrebadi yadabana so goes notice adu thaudogasi thokbu numit adumakada PCTC oil pump gi mapu full chan trilok chanda thadu khangan kibani hari January kunithoi dagi hautuna Kangpokpi district ke manung chana laiba Sinam Kom Baptist Church ta sathakiba komrem singgi oiba ani soba youth gospel Olympic hayeng loisilagani hari Komrem Baptist Churches Association KRBCA youth department senduna youth gospel Olympic asi pangthokibani Run with Unity have a team da Sathariba Olympic asida Manipur ki tongan mafam sing da lairiba Furup Singh Maruina Koireng Purun Kharam sung kom Furup ki mioi singna sarugyari Sports amadi gospel na chingba tongan event kasu Olympic asida pangthokli thauramasi gamari lenana Organizing Committee Youth Secretary Emerson Bapuina Impact News the Fongdor Kibada Lamdamasiki Tongan Bamafam Sing Lady Comrem Sing Say Amatoina Punsin Dun Amagamaga Sakang Maikang Nabaki Tanzama Piner Bathoramasik Pangtokpane Youth Gospel Olympic Sida participants sing na Nupa Amasung Nupi category Kaidokana football, volleyball Chingba Masana Kasu Pangtokli Loinana Gospel isa isaktuna mapugi mafamda khurumbana thauramasi mapungoiba saktam mamasu oiri Akoi common community se khoi se mafam ton ton na laibine aduna khoi se game and sport toroga plus gospel se even organizing toroga khoi ge officer anong ba tholak pa youngster sing siko khoi angang sing se interaction oninga gidamakta moi expose toroga exhortation speech gum mangang ba sumai toroga punse hena sinjiba program amane Loinana Olympic asib saruk yab lakli participants sing so venue oriba mafamas the camp togduna lainari game as the participants sing na masama sana sag sing thongduna chanari maruoina pakhang laisabi sing gospel saktuna thoramasi mafung fan bagi mami tari game mafam da lairama participants sing na so arib Olympic asina maram oiduna lamdamas lairib komrem sing asi amatane habi wakalol pohan batana tana nungsina bagi mari yadu session lalli hadna High Wafam Fongdoraki Kom Hariba Jati as a pick lava for Amo Ibatarak Basu, Manipur Manung that Lady Kudima as a Amatani Haiba Adugi culture inherited say Aquina preserved of Zavani. Sak my Kangna the Bergisu, Sina, Equi Amagama, Masakangna Ningai, Aduga, Ishor Gilambi the Su, Aduga, Maxina Ningai, Adu Pie. Kun atop Aquin Unaba Pandragasu, Matang as Matam Asida, Tanza as Panganbi the Makta, Tasina Aina Harabo Fundok Ning Hazariba. Si Minister ge Haksel ge Tengbang numit thokiba thaudoga du mari lena na fajin kiwa asa worker sing thadorokpa amadi union ge worker lengak na khanaraga ni haiban maram oiraga January 25 na pangthokodrba pulse polio immunization ge thauramda asa worker sing saruk yaraga ni hana all Manipur accredited social health activists asa workers union na thokpa cherol amada khangalakli Reserve Bank of India ki guidelines thugai hai ki matang da suspend tawduna laireba Infal Urban Cooperative Bank ki manager anibo inquiry mamutana tawdana thabakta hanjillan ba hona ba yaning de hana Infal Urban Cooperative Bank shareholders union ki maikai de ki thamlakli ngasi Manipur Press Club ta pangthokpa paumi singa unaba mada union ki president SH Rajen na
यूनियन असिन ममांग सही इंग्लिश ngani tara ki October thada bank asigi administrator na bank ki guideline thugai riba general manager amadi banking manager ki mathakta action launa na wafam thamki manager ani asigi mathakta suspend tawduna inquiry satharuna ba administrator IAS Rupachandran ayaba pirab matung file semdok lambana singba chingnaningai oiba kya leiringai cherekta manager ani ase bothabukta hanjinna na ba administrator na official oidaba mong da order thokpa yaning de notice kya matangai ba regional bank oidaba bank asibu kanna ba hotna bada amade hiram asigi matang da achumba puthong na ba hotna bada chief minister na mating pangbiu hana su magna apil tawki inquiry ki report se chingnabagi khudam khara koina photo ga kona ucharabani na akoi gi re inquiry taunanabagi khudong chabase akoi gi keno haitare akoi gi cooperation gi akoi gi bibhag pubirba honorable akoi gi minister nemcha ki gen gi pungning su singjaninge aduga laipak si gi manipur gi akoi gi chief minister gi pungning singjanjaraga akoi gi masi gi achumba puthokpa sida akoi ngasigi leingak nasu ming changbiu haiba wahi je akoi gi shareholder member union gi maikai dagi akoi masidani akoina thamjaningi ba point contract basis ta Manipur State Transport MST gi driver amadi conductor sing launa bagi damak pangthok ki changyeng gi result lauthok le hana transport directorate na thokpa cherwal amada khangalakli amadi hari basi ki merit list directorate asigi bapu prad leiba amadi moirang khom leiba office sing dagi January 13 gi khangab yagani hana serol sin makha tarakli hauji sanabagi pauda I leaking asi sanaki ba match ta Aizol FC amadi Mon Bagan Panjil amamam chanaduna draw oikre ngasi nungtil pung ani tabu matamda Aizol gi Rajiv Gandhi Stadium na sanaki ba match aduda Aizol na Panjil adu laltha athanga khawring na mes ki minute humbutra humdoi chapa matam de chan kibani amade Mohan Bagan gi Panjil aduna penalty da Manandip Singh na mes ki humbutra ni pan sub matam de san ki ngasi gi mes adugi marifu mapan sub minute ta Aizol FC gi Alfred Zaryan red card funky legacy gi point table da hauzik Minerva Punjab na match mapan sanabada Tariat thoidun point kunithoi phangdun ahan bad lairi amadi Manipur gi Neroka FC na match taramathoi sanabad taruk thoidun point kunma thoi phangduna ani shubad lairi legacy gi mathangi match ta lakleba January 13 thang janumit ki nungthil pung ani tabu matamda Neroka FC amadi Minerva Punjab ani na Khumal Lampak main stadium da lamba tauna ka dawri loinana numirasi gi pung manga makhai gi match ta Chennai City amadi Indian Arrows anina Senai gi Jawaharlal Nehru Stadium da lamba tauna ga dawri Ahum Suba Ima Manisang Memorial State Level 4-a-side mini boys and 35 kg football tournament all team B Uripok KSWC Kurai Kongpal amadi Lions Club Kangzabi ahum mai pakre Raising Knowledge Club Khuyathongi Sanabungda ngasi sanaki bahan league all team A Uripok amadi LK YDA team A Lifum Kuno gi match do the team animakna Panjil ani match asi draw oikibaga loinana ani suba league tana all team B Uripok na DCFC Naurem tungu Panjil Nipan Sinoda yamna lakcha na mighty ba pi bangam ki sathariba football tournament asik ahum sub league ta KSWC Khurai Kongpal na yamna lakcha na UUFC team B Uripok Panjil Taruk Sinoda mighty ba pi kibaga loinana mari suba league ta Alliance Club Kangzabi na RKC team A Khuya tungu Panjil ani Sinoda mighty ba pi ki Yengkom Sanjip ki sentang makada Raising Knowledge Club Khuya thong na sinduna club asigi sanabung chathariba football tournament asida football team tara nipana saruk yari tha asigi kuntareta tournament asigi makata ba league match sing sanaragani Kunmapan Suba Langthawal Kendra Inter Clubs Football Tournament के semi-final match सिंह
साननबा सेम साब लोइख्रे ngasi statharakliba football tournament asigi sanakhiba aroiba league match samada CYDOL chajing singkhongna YCGC chajing konjeng lekai bu panjal ani swinoda maithiba piba ngamki sathariba football tournament asida football team tarani thone saruk yaduna tournament asigi makok mathang tan naba atoi ahen tanari tha asigi kuntareta sathariba football tournament asigi anwa semi final match sanaragani Indonesia da pangthok kodor taranipan suba Asian Games kamari lenana hauki ba January 10 gi February 25 fawwa Bhopal gi side sathariba han matang ke senior wusu coaching camp ta Manipur gi coach dam galena sanaroi tarama pan saruk yari hana Wusu Association of Manipur na thokpa chero lamada khangalakli ahan ba T20 cricket tournament ta Young Welfare Club Langthabala madi trau kwagai thelani mai pakre Manipur Cricket Association gi miyang makada Langthabal Sporting Club sindunga se ayuk Langthabal Public Ground sana ki ba tournament sig an league ta Young Welfare Club Langthabal na tos ngamdir betting hana sana ki ba match asigi api over kunda wicket tare turaga run cham kunthra lobangam ki match asigi ani subaining sana ki ba crowd khamnam lerak na api over kun yoga ba ball ma waling ade wicket tara mak turaga sabna gi run humputra mapan khak lodna match asi run yankai mathoida maithi banangki match asida Young Welfare Club Langthabal gi all rounder Kishan na run yankai manga amadi wicket ani lodna man of the match ta ki chatharak leba cricket tournament ki ngasi nungtil sana ki ba league ta PSC khuya thongna tos ngamdar batting hana sana ki ba match asigi api bo over kunda wicket taramak turga sumna gi run mariput nithoi khak lobangam ki masigi paukumda mesasigi ani soba ining sana ki batrau kwa kaitel no over tarani thoge ball anida mai pak pagiran maripu mari adu lowduna mesasi wicket tareta mai pak pangam ki mesasigi man of the match na trau kwa kaitel gi all rounder priozit na wicket ahum amade not out ta run taruk lowduna ta ki sathariba T20 cricket tournament as cricket team kunma thoina saruk yari thasigi kuntareta chathariba T20 cricket tournament asigi makhata ba league match ani sanaragani Bhopal da pangthokiba Kunipan Suba National Canoeing Sprint Championship 2018 da saruk yaduna medal kaya lor kraba Manipur gi sanaroi tarataruk ngasi taramna okhrei taramna okpogi thoromadu All Manipur Canoeing and Kayaking Association Impal na sinduna thangwai ban hizam lekai da pangthokiba nei hauki ba January 30 gi tarawum noi phaw chatha gi championship asida Manipur gi sanaroi singna tongan event ta gold ama silver manga amsung bronze medal tara lowba ngamlakkiba nei Hariba sanaroi sing asi okpagi thormadu da saruk yakiba Moirang Assembly Constituency gi MLA su oiriba advisor to the Chief Minister P Sharat Chandran Fongdoki bada haugalak lebanarol sing asibu matamga sunana education pirabadi education gi lamdasu lamdamase na makok thong na chatpa ngamgani lairab apik pa state ma oirabasu lamdamasi atopa laibak na masak khangli amasung games and sports ta haitoi singthoi ba mari culture gi fazaba kya miyamna singthari ya ba wafam fongdoki Thauramadu da saruk yakiba All Manipur Canoeing and Kayaking Association gi President Zotin Waikom na fongdoki bada Manipur gi mingchet purang na bahona bada lamdamasi gi chanaroi sing lauri ba thaudang thagat ningai ne sanabu thawai yauzaba lamdamasi gi miyam gi support su ikai khumna pam thoi ya na fongdoki highest level the compete we have areas one is games and sports, including technical education, like young talent and aptitude, young third, culture, opportunities, proper skill development, motivate, more achievement. Yang successful sport person evaluation.
सही कुनिथोय की मतुंगदा इंडिया बु वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप ता गोल्ड मेडल फंगन की वेटलिफ्टिंग सानारोय साइकोम मीराबाई ngasi ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन अमदी ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन ना ओखरे वर्ल्ड चैंपियन मीराबाई बु ओकपगी थौरमदु इम्फाल की इरावत वाबन पांगथोखिबने थौरमदु साइकोम मीराबाई ना मागना वेटलिफ्टिंग मसानादा मसक तोप सानरोय अमा ओइदुना लमदम सिग मिंगचत पुरुंगनब होटनाबदा थेंगनरखिब खुदोंग चादब अवा अना क्या सिंग मियामद पाउदमखि लोइनना हौखिब रियो ओलंपिक्स ता माकना माइ पाक ngam खिदबा अदु माकी ख्वाइदगी लाइबक थीबने अदुबु निंगनब तौदना कन्न होनदुना वर्ल्ड चैंपियन ओइब ngamlakibane लोइनना मखाताब लाकदब कंपटीशन सिंगदसु माइ पाकनब कन्न होनरी हैब वाफम वर्ल्ड चैंपियन मीराबाइना फोंदोकी इथमोरांग प्रेमदगिना लमलोंग बाजार बुक चलिबा लैंगोय पुबा ट्रक स्टेट आई अनंबा यावरगा लाखियदी आईगी सानाबा लाकपदा बरा लैतदना आई तताजुदा तोंगा लाखी इथन्नसु खंजगी असु वान हौरागा आई तो अद्रा अना खनबसु मैम खनगी अदुगा मरोयना आईगी माना आइंगोंदा याम मतेंग पांगे 2016 दा रियो ओलंपिक ता आई मेडल लौबा ngamhogide ख्वाइदगी नुंगाइतबा आइना असु अदुक यामना होना जरा अगा ngasi आइना मेडल लौबा ngamdrisi करिगिनो ना आई गी पुकनिंगदा वहंग कयाम हंगी रियो दी हलकपदा आया हवा यामना सोकी नुमिनिनी हुमने आई चाक चानि हाइब खंगिदे ngasi di आईगी होना जबन अमदी आईगी इमुंगी सर मयामगी सपोर्टगी फेडरेशन की सपोर्टगी वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप दा मेडल लौबा ngambo ओजरखिबनी मतुंगदसु मेडल कया अमा लौबा ngamननबा मयामदगी बोर निजरी मतंग असोरे बुलेटिन से टेंशन जद्रंगी मावनर हेडलाइंस अमोना पिजरी मणिपुर हेंग हुंफु मापलक सुब रिपब्लिक डे पांगथोंग सेम साबा पुमनमक लोइरे गवर्नर अमदी चीफ मिनिस्टर यावना लुचिंग क्यान निमिदसना लाखपदा मियाम दि याइ पाउजल पिरकली लाइबाक सिंगथोंग बुंगसी मणिपुर सु निपालक सुब नेशनल वोटर्स डे गे थौरम पांगथोकनरी अवोनब इंडिया प्राइम मिनिस्टर मंगलिब मंगलान मंगफाउनब होनब कोऑपरेटिव सेक्टर की चाउरब थौदांग लई हैना यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट परसोतम रुपालाना हाइरी अमसुंग इरोइसेमक सुंग तागेल खुंगवाल समनहलिबा सिंजिल थोंग का हेना फत्तबन मरम ओइदना तागेल खुंगवाल गी मियामना मतम चुपगी ओइना ngasi दि थिंजिन खरे